Zana nakala kwenye kikao ukimbosa hoja mbili muhimu, sheria mbili muhimu ambazo zinahusiana na Valentine. Ya kwanza yakala ni kabla kafuzangamisa muda fende straight to the point. Ya kwanza were ni kalo mwana mlume una kipato chini ya 25,000 kwa mwezi, tafadhali usigaramikie mche zaidi ya 50 Valentine. Kala kipato cha kwako ni chini ya 25 kwa mwezi, Valentine usifushe 50. Itenda sana 50 kalo zavushe muguredo na sitahu na arwa akavuge yanwe. Sawa, hiyo ni ya kwanza. Ya hiri kala were hana mucha ambaye unamrihira simu, Valentine kafuha kureherwa ta bolgam ama usimurehere chochosi. Kala were unamrihira simu mucha ambaye unamrihira simu ritero gana refugee usimukata shingi sana. Zelewa lakini kala na mala zawadi kamkurezi Robert za kudosa droza kukhadzulu ziria ukompira kadose bahari ni hake. Kala wero na mrira simu tafadhali hana kumhendra surprise. Zelewa kala unaenda surprise ya muche na unamanyo na kipato chini ya 25,000 kwa mwezi, isifuke 50,000 ichenda sana. Yo 50,000 beniza kwenda sana. Naona fuzelewani funajaribu kuzisaidia kaga maisha gehu kambereni fuga iketu ndiye mtedi haha chamani walume o mukilifi nzima.